Ngizala unake lapha na utawufika ngokubeka mhlawumbe uzohambe ngelithondolo wase uyangithatha ke manje sohlala ekhaya laba basaseceleni khona sahlala ke namkhulu akekho babe ngalekele malanga ke ndothi yafika sike la ngifuna ngolani shisele ekhaya kahle kahle kwakungibaba lomncane sekukhulume kahle kwakungibaba lomncane edangela umsangano amaditches aphila lenkolo yokucatheka ekuseni emini ntambama wonke lamalanga babona abantu bakhe bayokuba bayifuna bonke onke malanga angiyathe njalo aphilela nje vele ngemithi lokwa nalokwa sonke niyathi usina ungaze uthambe umuthi batakutshela ukuthi uloya kumnakela uloya kusisi wakho babeke nangacishe kukhulu nje moyo umuntu bengazi ukuthi ekacacile ngenkulunkulu aphila mawakhalakhala wenyanya vele ngoba nale lasala kuyo lekhala elikhulu uyayishiwa ngibani la hlala kuyo losempileni sothi-ke yangifuna umlaya lona ngoba ugcine labo badali bami ngoba ngiyabazona ngakushisa leli khala ngithenge petrol ehambe yathi thina sebancanyana nesesithembe mkhulu ngoba siyamathi mkhulu yakhola mkhulu yakhola mkhulu wami khola ngathi unyabona sesithembe mkhulu ukuthi asakho sisitawuthina sisi noma siyaphuma thina siyabaleka siyakulenye ekhaya siyolala khona asimkhulu angiyindzawo lo mfana ngetangati ngifuna nabe yangibulala ngibulaleli lakhale emntanami ahlale mkhulu thina sihle siyohlola sikhanzi idlulisole ngakashe thina siphumeza abaleke ngasenthina ngiphaphama kulobo buthongo lobo ngoba wawungathi buthongo kanakusibo indlela ekhona physical yendeka nasibuyele ekhaya mkhulu nakwabaleka sangenze baleka ekhaya thembe uNkulunkulu futhi sengithandazile ukuthi lo mfana naNciphizethu esokutakhe washeshe wafa baba nomncane wafa ngafeyisho 60 ngokwenzelela uNkulunkulu azelele nomntwana wakhe haleluya ngiko lebufazi nemhlanje ningivanga bethula ukuthi noma ngabe umuntu lo ngimake ungaba mnake lo njani angibambe enkulu ukuthi ungamsonzeleli ngoba ngiyazi ukuthi noma ngabe bekamthatha ngisho ngabe bekangiloya mbamba kanti ngamshaya ngibethe insuku abaphansi abasivele bekangiloya ingako uhlala ubaleka noma ngabe lo muntu usikhokhokho lesinjani ubaleka lo ungambeki isandla noma ngabe ngumntana wakho longanani noma uzelela kwani mema sendo baleke amshayi lokufaza emhlabeni ngivanga ukuthula kusikusuka kumnazi la kwenteka letinto nede ngathi inkulunkulu kusothitele bese uyangisithi uyangibanga sengizokuthi sita mina khona ephila la ngoba vele ngiyahlupheka nami ngiyahlupheka wathi mkhulu lona ngeke saphila isikhathi esithe wasothi utobulala mina ovele wafa ngabona mncane ngase ngithi uNkulunkulu ngiyacela Nkosi lokukhola lokumkhulu nami kuyakhona ukukhola ukuphinza umuntu ngicela ungiphe lokukhola lokhu kumkhulu kimi kuphinza nami Nkosi kuyenteke zonke into enjalo
Angimathi ke uNkulunkulu wenta njani ngizempela. La ngikhona khona. Nami ngibhekana nento ingcinamba. Angende uNkulunkulu ngikhona ukuchubeka. Hayi ngemandla ami ngaleli bido. Ngithembela kuye. Usikena kakhuluma lapho Petro uthi Nkosi lesandla sakho amane sente ukuthi sikhone kwenta timangaliso kunaba labathi abafuni thina ukuthi siphile ngawe sikhulume ngawe. Nabaqedza kuthandaza lendzawo babehlangene kuyo yatanyatanyiswa. Bonke bagcwaliswa ngamoya longcwele baqala bakhuluma livi laNkulunkulu ngesibili. Nkosi yami Jesu. Lo mthandazo unemvo lethinte lenesisindo nasithandaza sathu sithandaza ngubani sithini. Bathandaza bathi Nkosi sicela nje lesandla sakho sibonakale ngemangaliso. Nabaqedza kuthandaza indzawo yatamatama yagcwaliswa ngamoya ngcwele base bakhuluma livi ngesibindi. Basingaba sivile wona ngofakaza ngokukhulu base yebo bekuvele kungemi. Samana speed sivalelo la ngekhathi kubo. Sekude kwesaba kude kuthi uhlekise ngaJesu ayamandi. Akusini lokho. Nasabona umuntu edolobheni awubona ngasingabona wena. Akusini into sifana twindawo. Bonke umuntu wethu emhlabeni. Lesicumbi semakholwa sasimcombo munye nanhlitiyo yinye. Akekho labethi kwakhe ngekwakhe yeva. Kodwa bonke benedisana ngabo bonke labebanayo. Haleluya. Ongezibani. Bashumela ngesibindi bamathi uNkulunkulu basasebenza bona bangendala wasekubade lo sikwami. Lo mshado lo ngawubona ngithazo ngikela ngabona bawushadela abanye lapha asesemlembe kabi. Kwalo mnyeka wathi mina ngifuna umshado lo thi kwami. Every after 6 months ifuna niyovuselela icontract. Nisho ukuthi vele usaqhubeka nathi uthi kwakho nakwakho. Mama ngala mina. No, kunifuna nje emhlabeni. Osoma ngikhona mina lapha la ngenze khona ngithiwe 6 months ufuna after 6 months yovuselela. Umshado. Lamabhotela nje nami ngafuna phela ngawo mawasebenzisa. Nabe ngicela ukudla ngafuna isakudle. Nela kudle. Noma nje ngafuna impilo yami. Ngoba wami. Kambe nangafuna really umshado yini lo lemakhola la ngawusebenzisa. Usomshado lokwasathana ngiyazi. Ukhona kodwa uyendiwe. Abantu abavela abangane basawo sekela ibokhona ngalokho ngabalo. Bosebenza. Bekuthi ngaphela lento nyanga lento phinze bahambe bayabadisi. Bayabadisi bawuvuselela cha sathanzana. Ngisafisa kuphila naye nalo ngisafisa usahlala ekhaya la ushoro baba. Safisa nami ngihlala ekhaya lakhe. Cabanga labafuna abathathala abantwana. Sekupheleke lento sikhathi sasilomnyaka ngisakuthi takwenzekani. Ngibo emakholwa akhetha lothi kwami kwakho kwami. Umshado awusizo sikhona bazalwane sokukhathise lo. Awusizo sikhona umshado kodwa bazalwane bakhetha ukuthi basebenzise lo mshado lo. Lephelo makholwa bayinde nabashadi. Haleluya. Usisibindi indlela edresi ikhona ngayo. Nabaqedza kuthandaza lendzawo babehlangene kuyo yatanyatanyiswa. Bonke bagcwaliswa ngamoya longcwele baqala bakhuluma livi laNkulunkulu ngesibili. Lendzawo nabaqedza nje kuthandaza ngoba umthandazo unemandla bazalwane. Yabona into somthandazo inemandla futhi la uthi uthandaza kubani? Uthini futhi ngani? Asikho semthandazo lesike sive.
Mayemalanga. Mwasoje umthandazo muni na. Wena uthandaza ngami. Namthandaza ngami. Ubabi. Hallelujah. Abese uNkulunkulu uyeva kwatamatama lendzawo. Wagcwabiswa. Bevaze banesiphithi. Nabasinaba phela laba enzelela laba shumela ngale nkola Jesu bathi vele ngithi. Hallelujah. Bathi vele ngithi. Kude kusindiswa ngalenye impilo. Usinonke nine baphathi. Nanti bonza. Kufanele sathi usiphethe bani leligama lesiphethe ngilo. Lelento lo muntu. Ngibona. Hallelujah. Asubiyele ngene verse. Lapha verse 16. Sahluko 3. Ligama la Jesu nekukholwa egameni lakho. Ligama la Jesu nekukholwa egameni lakhe lokuqinise lemvuza lenibonako naleniyadile. Nekukholwa lokungaJesu kunike impilo lephelele kulomuntu njengoba inani libona. Nkosi ligama la Kristu Jesu nekukholwa kuleli gama. Ngilo lelinike lo muntu impilo njoba nimbona nje. Ngaphandle kwaKristu Jesu angeke ukhone uphunyuka kulokushosha lona. Ngoba labanye nakhulunywa ngesishosha bacabanga sivele bekafinyela imlende mhlamba sesishona njalo sivuma. Sisi bekafinyela imlende ke. Kanti kukhona labafinyela imlende yakomoya. Bakhona abantu labafinyele mshotanda ndakomoya. Abakhona kwenda uNkulunkulu lafuna sibakwende. Abakhona ukuhamba baye la uNkulunkulu abaye khona. Abakhona labanye bathi mula bakhuluma kodwa banemlomo bayeva banendlebe. Abakhona ukuthi bakhulume ngaKristu bathi baze baphile bamve basenziswe. Hallelujah. Alenye lemalanga labazalwane. Ngihlala ngikhuluma lenzaba ngoba ngakhuluma lo singicela kufakaza ngayo. Ehloshe idakhelo umzalwane lo. Athi uNkulunkulu uyabona lo uyangithatha. Usho uNkulunkulu sithandazela umuntu lebazalwane sanibonani. Hallelujah. Usho uKristu ukuthandazela umzalwane la uyakholwa uyanikelwa into konke. Nasi ngiyamthandazela ngibone ematshe elithuna. Ehla lokufuna ibhokisa shona phansi la. Ngimiyekele mina ngime ngema ngakhala ngathi babe yini. Nasi ngilalo ngibona. Nasi nengabe ngathandazelana nomuntu wenda nje. Nasi ngutshela singekaphile. Sisibile babe njalo. Bekamnika lithuba ngenayi. Before ukubekele isonto lokuthandazela wamnika lithuba ngaba nesacoca. Nasi uNkulunkulu umtshela ukuthi lo akathethelele. Owasenkulunkulu mtshela ngaphendvuke athi uyangemukela ngiyinkosi nemsindiso empilo yakhe kwangasazange sakholwe. Washo so wathi mtshela sileso bamthu. Ngasi uNkulunkulu angikutshela siphendvuka umemukele kwangathi usawuzange sokholwa. Kodwa ngiyamhlolela mina ngisindisiwe. Yayiva lemphendvulo. Uyamhlolela mina ngisindisiwe. Ngasi nokuthi babe phendvuka ngathi awuzange sokholwa ngoba kuphendvuka akudli imali bekathi akuncipha kuphi kuthi inkosi ngiyakwemukela. Thoba lethinto uNkulunkulu uyabona isithinto ngisenjani ngiyo le nto esimkhulumisele yona le nto yakhe imema ndondo ayihlali phasi kimi. Ngasi lo mzuzu wathi uNkulunkulu umbuze ukuthi lapha kwente kanjani nalapha kwente ngasho ngenkusho la. Ngambuza ngaso uNkulunkulu enziwa lethinte kwente kanjani nakhona wathi ngahamba ngasabakhulumisa ngasenziwa lethinte wathi ngaze ngabusa litshe phasi ke lapho ngajikijela ngathi angiyophinda usingajikijela ngathi angisaboki ngisho bofa.